Aristanis, anatos os vacinos innanti de as persones plus non tenian bisonzu. Da esa procura aristanesa son criande de escobiares e han seguido as regulas o apan azudaus os amigos. Sáteros manzanos os carabineros de Sonar de Asteddu han presentado una denuncia in sa procura de Aristanis. Son criande de escobiare di tesi successo a primos de marzo, ando in sa città aristanesa habían cominciado a fare os vacinos contra su Covid. Son pensando e non apan rispettado as regulas. Da su is un preso, parizos doutores, infermieris, butearios e carichi volenteroso e triballa din su ente de G8 han nato su vaccino innanti de usas persones e per onde tenian bisonzo. Sos carabinieri de Sonnas, un mandato da su capitano Nadia Gioviale, a sus primos de marzo campiau parizos papeles da su polo ambulatorio de Via Pira, dai ospedali Santo Martino e dai sus uffizios de Via Carducci, in un bevè sa sede de SAS de Aristanis.